سفر رسمی پرزیدنت جمهوری بلاروسیا با جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. اینک در صحن حولی قصر ملت قبول رسمی مهمان عالی‌قدر از جانب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آغاز یافت. نمایندگان واسطه اخبار عموم از داخل و خارج کشور برای انعکاس سفر رسمی پرزیدنت جمهوری بلاروسیا آمادند و جریان قبول را از تمام شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی انعکاس می‌نمایند. Александр Григорьевич, добро пожаловать в Таджикистан. Отношения наших стран поступательно развиваются по всем направлениям. По итогам 80 текущего года на 60% увеличился товарооборот, развивается хороший уровень культурно-гуманитарной связи. Готов сегодня обсудить с вами состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы. Так, еще раз добро пожаловать и желаю вам приятного пребывания в нашей стране. Добро пожаловать. Марий Шарипович, большое спасибо. Я ловлю себя на мысли, когда в Душанбе приезжаю, уже не в первый раз, что я еду как к себе домой. И когда у меня спрашивают с утра по самолету, ну как долетели? Как можно долететь к себе домой? Поэтому я всегда чувствую здесь очень теплые отношения не только к нашей делегации, членам нашей делегации, ко мне, но и к нашему народу. Народы очень похожи своим трудолюбием, своим талантом. Вы правильно сказали, мы постоянно прирастаем в товарообороте, прилично прирастаем. Хотя, как вы заметили, вот на лестнице здесь, когда мы сюда шли, что объем желает быть лучше. Объем торговли, конечно, мы можем значительно больше, особенно в это непростое время. У вас есть интерес не только в Беларуси, но и дальше там. У нас большой интерес в Таджикистане, но, как мы когда-то с вами поставили задачу правительству, мы можем прирастать в товарообороте за счет третьих стран. Белорусской продукции, совместного производства продукции. Соседние страны очень нуждаются. Думаю, что вот сегодняшняя наша встреча, тот большой масштаб делегации нашей, которые приехали, почти больше половины правительства здесь, выставку, которую мы организовали, форум, он поспособствует росту не только двустороннего товарооборота, но и товарооборота через Казахстан и вместе с Таджикистаном, через Таджикистан, Афганистан и другие страны. Афганистан очень нуждается в нашей продукции, и они заинтересованы в развитии наших совместных связей с целью торговли с Афганистаном. Думаю, что мы обсудим и региональные проблемы, я вам расскажу ситуации в том регионе, вы расскажете мне о том, что здесь происходит. Таджикистан и Беларусь оказались в одинаковых условиях в этой непростой ситуации. مناسبت‌های دیپلماتی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری بلاروس هنوز 5 سپتامبر سال 1996 برقرار گردید. پرینسیپ‌های اساسی مناسبت‌های دو جانبه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری بلاروس به امضا رسیده، سندهای بنیادی به حساب رفته برای پیشبرد و تحکیم مناسبت‌های متقابلا سودمند دو جمهوری خیلی هم اهمیت ضروری دارند. و سفر امروزه پرزیدنت جمهوری بلاروس محترم الکساندر لوکاشنکو به جمهوری تاجیکستان و قبول گرم و صمیمانه آن از جانب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و به امضا رسیدن یک قطار سند و سازشنامه‌ها
برای باز هم تقویت دادن مناسبت‌های دو دولت به هم دوست خیلی هم موافق و نظررس میباشند. در برابر آنی که بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری بلاروس مناسبت‌های دیپلماتی وجود دارند، همچنین پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و محترم الکساندر لوکاشنکو بسیار هم دوستی و برادری قرین و نزدیک دارند که این مناسبت دوستانه دو سرور عالی مقام دو دولت به هم دوست برای در آینده باز هم تقویت بخشیدن مناسبت‌های بین این دو دولت خیلی هم موافق می باشد.